Turgan günü berek bura bergile beri. Жақсы oldu. Gelin Kurmankulu'ya mikrofon bereyin özünüz. Maşallah. Assalamu alaikum cemaat. Nokernlik tuğanlarga Kudayım bugün жақсы tileklerin bарын kabul kılsın. Uşulaka kim salın koşkan. Buna Merbeginin deputat. Boş bol berip otasızlar. Batalar tüstüysen rahmat sizlerge. Intımağız ulanıp şu ulağız güçe versin. 10 milyon Noken tuğanlarga. Amin. Hurmat tuğanlar. Daha bir жаңылык. Buna sizlerin ulağınарды kızıtıp anan bir batalı pereyin dep cümöğünüz gelip oturat. Salınbek cümöğ. Barıgar tayınsыңар, Şu bala hazır özünde de mikrofon berem. Halo tilek aytat. Buna 17 emez. Narkı 20, eksiri 23 olur subata. Oşa 23'üne жақсы sorun koyup sizlerge ulak kılıp berem dedi. Oşaga narak beraktan aytı ulakçılardı. Özüңөр daярданып, cümöğe жақсы bata vereli. Hazır cümöğe sözden de. Assalamu alaikum. Rahmat Kurmankulu aka. Men negizi Alamanды men Оштун күйөө уласы болом. Караколжан. Анан Аламанды көргөндөн кийин мен улуу балама анан эки эгиз кызыма бата алып бердим эле. Ошо улакчылардын. Анан ошо Kurmankulu акама айтып, ошо бияка келип, ошо сиздердин батаңызды мен күчүү балам Арслан деген балама ошо бата алып берсемби деп ниет кылдым эле. Ошо Kurmankulu акама рахмат сизге. Ошо баардыгыңыздардын бир батаңыздарды алып калсам мен балам батасы булакчылардын батасы бат жейт дейт, аламанчылардыкы. Ошо сиздердин батаңыздарды берсеңиздер, казанга кирип чыккан кишилерди мен бир көргөм, мен алга жүрөгү бар. Айтып атпайбы, жанагы баатырлар жерде болот дейт, аттын баатыры болот дейт. Аттын баатырлары биз болобуз да, кыргыздын эличи. Сиздер ошо батаңыздарды берсеңиздер түз тиет деп мен жакшы ниетте болуп ошо баламдын бир бата алып берейин деген ошо эмем бар. Анан бир батаңыздарды берип койсоңуздар, Өзүң бата бер. Cumhuriyet Bayke, bizden Salınbek'e Cumhuriyet Bayke'yiz. Niyetinizge жеткирин, тура айтасыз. Kana palvanlar, amin de Allah'an ceyağız. Allah özün kadırsın, verimlisin, rahimlisin Allah'ım. Uşul bizden Cumhuriyet Bayke'yiz buna niyet kıl, Arslan oğluğa elden bata alıp bereyim deyip niyet kıl otar Cumhuriyet Bayke. Niyetinizge jettiniz. Ata babamızdan kalgan ürpakat bol. Ata babamız ulak çağıp, palvanlardan bata alıp gelgen. Uşul niyetinizge jettiniz buyursa. Gele жатқан Cuma ой acı berek buna kadam jeri. Andan keyinki subata günü kelip Cumhuriyet Bayke'yizden ulağını çağıp bul jagını, nарын bul jagı talas, bul jagını Batkenge çeyin kavar beriңiздер. Bütün palvanды бар gelip Cumhuriyet Bayke. Жақшы elдің батасını alıp şu sizin dağı gelecekte şu Arslan oğlumuz bizim uşul jerde at minip turgan palvanlarımızda palvan bolsun. Allah'ım işinizge güç kuvvet versin. Kış sayın, жылын, сезон sayın gelip uşul jerde gelip elдің батасын alıveriniz. Amin. Allahu Ekber. Aşırasın mı? Anlamda tuğanda. Cumhuriyetin sorunu aldın ala hazır. Bir 10 tay, 10 toğu, bir tokulat, bir maşına. Oşağa çağıp, жақсы. Kol çabuk kavlar. Bir kızıt alın. Allah razı olsun. Kurmankulu ake, mına Kamaz'ın üstüdegiler aytoda suranıp, uşul jerge, жақынырақ жерге таштап беріңіз. Тамаша кылайлы. Rahmat. Cumhuriyet Bayke, niyetke jetiniz inşallah. Kuday buyursa özümüz şu yerde başkarıp, koyumuzdu mıht ötkörüp bergen hareket kılavuz. Sizin Bayke'niz menen biz... Ketdi dostlar. Kurmankulu geldi Allah. Bazı düşüyorum hemen. Balbanlar cavuşat çapkını de. Düşüşüne jetip baraylı ne olsa dağı. Baron. Maşallah. Kamaz kaca. Dostlar kettik. Gettik. Heyda! Dostlar. Geldi. Çok ver bunu dostlar.
Astroya koyacağım. Olsa betmeyeceğim. Düştü taştakla abi. Evet, telefonu açıp aç telefonu. Buyurun Emel. Buyurun. 10.000 sop olursa, 10.000 sop. Gel bakayım. Çıkar, gel. Kurbanqula gel. Kurbanqula gel, 1 minutda. Cumhuriyet Bay gel, 1 minutda gelip koysunlar mı? Korkaklı keşkime vermey turma. Boşalt, tamazını alıp boşaltma. Şuraya boşalt, gel işten başkan ket var. Boşalt oğuzum yer, boşalt var. Kaç kıla birden? Nerede? Ringti boşalt koygular çıkana. Oblastı, Susakır rayonunun palvana, legendarный palvan, Keldiş palvan. Bir kolça koyaz Keldiş palvan. Allah atana omatın versin, atana rahmat, palvanlar. Ulağa tamaşaga gelesizler, atana rahmat dep жақсы bir sözüңөрдү айтып койсоңор, palvanlar sүйүнүп калат. Жақсы кана, Keldiş palvan. Men силерди ойлоп, ташта bu жерге, ташта. Ташта ел тамашасın, ташта. Buna düştü ulak. Koy boy, düştü. Provokatör ketdi. Bakır, Bekir bol Bakır. Bakır, Bekir bol. Uzaktan Hakkıman'a gelirsin, Sırpayan degen adı menen. Keldiş balvan ilgilige jetme ömürün dersin, Keldiş. Maşallah mına. Suzaktın atları aldın giyinin çıkıp atar, Ağjön. Para geldi, çıkar bakamazlar. Suyunek aytkan kişiga açılasınlar. Ringden çıkılaç, Mayranbek sen ulak çavala öyle bu balayı. Bu bizden çok legendarlı Mayranbek palvan mı? Uşular bir tıtkılaç ya bir tamaşaklar. Alalasınlar mı? Oşu oblastı, Karasu rayonunun palvanı, Ağjön palvan. Bir kolça boz, Ağjön palvan. Lesker Oştu Karasu'da mına çoğulakta kvartiraga taşlagan legendarный Ağjön palvan. Ömürün versin Ağjön. Astıda mingera. Oşu oblastı Karasu rayonu, Kadır Akevizdin kaymanatı Ağbörü barınızlar, tanıdınızlar, atı tankka gitti. Есенgi'de mına eldin bari tanıp kaldı. Karamin Ağjön. Bileğinden güç ketmesin. Allah subhanahu wa ta'ala kadırızat. Жақсы niyet kılıp at mingende bismillah de at mingile. Allah bererini hiç kaçan unutmasın ukam. Жақсы sorunlardı alıp, жақсы uağında trenirovkanı kılıp, daim iyilik koştup жүрgülü amin. Allahu Ekber. Düştü cerge.
Aldığınızda ulan, aldığınızda. Hadi bile. Hadi o şeyde yermek. Yermek. Kes secdeden değil. Kar vur oğlan. Qanday bo'ladi? To'g'ri. Köşelere biz yaşmalar turadi, qolganlar samarga olib turasizlar. Yaşma, mayra men 10 bitta açılır. Ana, bir yerini boşaltıyoruz, çıkılayım. Ringni boşaltıyoruz. Ringni jengen qana keladi. Jengen qana qalat. Otlaram bileti ja. Bana geldi. Javobat oblasti. Bizdan saçali, çık durun galadan. Çık durun. Javobat oblasti Suzak rayonunun palvanı. O Geldiş palvan. Bugünkü bütün savuna inşallah. Ekibi çekim doldu. Geldiş palvan minga, çapkanat. Javobat oblasti Suzak rayonunun Abdumana Pakeviz'den Kaymanatı Surkoyan.
Mazmun Atakez'in Surkoyan degen atı menen mına dubl jana ele alçık belandan keyin al jol alып çıktık kayradan Surkoyan ömürün versin keldeş kana amin gelişen Allah subhanahu taala uşunday kichipeyil kılıp jaratkanыңдар kichipeyil bolup palvanların arasında daim Allah ummatın berersin atаңа рахмат ukam ушундай баланы тарбиялаган эч качан кем болбогун минген атың күлүк болсун билегиңде күч дайым болсун амин Аллаху акбар молодец Tatalakay! Tatalakay'dan kurbat eken az görüyoruz. Vay. Bir yaktan baş gerek dostlar. Ay bir yaktan biz aylanınca bular bir yaktan aylanıp ketip kaldık. Vay. Aylandırıp gitti Allah. Adaştırıp gitti dostlar. Doktor Anday. Peki ayna beri bekle. Hoşçakalın. Öbürünü aşağı. Kamazga gitti Kamazga. Çıkar belki kamazga. Belki anca uyup koysalar ukam he.
Suyuna kimle açıyoruz? Suyun başlasın. Suyu falan aşırı. Sen hayır hap gel ha suyun be kadar mı? Kaçta başladın? Mikrofonu. Bir az mı olduğunu dolattı. Kol hap gelsin. Ne tuğanları hazırla soğandırlam ne derse? Na peki. Utam sen özünün julup aldın ona ulak tappagan baladan. Emin ol. 5 adam başladı yani. Tülce el karap durат. Hem aşağılık bolsa hemen ulактын tartibi var деп koyayım. Biz mıymandardan nege tartып alбайсың? Sen palvan eкен elin bari bilet. Nege tartып аласың bundan? Biz bunu sıylap berip atабыз. Men karap turam, men kандай algan жок. Men karap turam, sen janыңda кетип кой, men karap туруп тартып алган. Улақты тартат, sen o palvanдардан тарт. Меке мындай коноктордон тартпагын. O tatlıdan ben tartışım açık. Allah palvanlar aydağınızlar emi. Suyunake suyla başırıp verdi. Ayda beri. Kamazga ayda. Sorunlar, çoğun sorunlar turat. Töyler var hazır. Ayda beri. Burun rayonu Allah razı olsun. Öte şirin ulak bolu otat. Torpoktağı jengil. Buna 67 kilogramlık torpok çavılı otat. Bara geldi. Mekin ake ömrünüz bersin. Suyunake İlyas buna verdi. Bardığızlar çoğulup öte şirin ulak beri odasılar. Kamazga ayda kamazga. Spesnazlar jetken okşaydı ha. Ayda kamazga ver ayda. Maşallah. Stavka jetele kamazga. Stavka kamazga jetele ver. Kamazga jetele ver. Kaç. Stavka dakansa ayda ukam dakansa. Dakansa kamazga stav. Oldu kalvanın kal. Nurbek uyat hem. Nurbek acı uyat hem. Nurbek acı. Boldu ayda kamazga. Verecek gelip koysan stav dakansa. Boldu çıkar kamazga. Kamazga çıkar ukam. Ha maşallah malades çıkar ukam. Kamazga çıkar. Kamazga çıkar de ver bala. Ver bala çıkar kamazga. Otasın ya uğur otav. Çıkar kamazga. Boldu. Boldu ayla. Boldu çıkar. İlyas yardım et çıkarma kamazga. Boldu. Suyuna gel el tutup aldı bir gel akılayla. Verme hiç kimge verme. Suyuna gel aytın kim görsün. Hey! Vay ver. Uyaka kelet o bir kişi bir aksakallı bir kaçırıp kayla gelet. Oldu. Hayra gel. Mayli. Közbari sport. Buna atı bir tartıp koygularçı buna bizim Bişkek'tin kulübü atı. Buna oyacını bir tartıp koygular hemen kaçırattı da. Drone neyiz da drone? Drone var mı? Oyacı uzartınçı oyacı. El tamaşa kızın uzartındır. Maşallah. Tuğra kamazgayla veririz. Palvana özün kim? Özün aslan çıkıyor. Hayır. Bara geldi Oş Oblastı Karasu rayonunun palvana. Anno Sultan Palvan. Jax palvana gel. Aslıda Mingera. Işıkköl dedin. Isıkköl'den. Asılbay Adalet degen ağasının atı menen buna. Lexus kaymanatın Lexus degen ömrünlersin. Kusutan onuncan palvan boğuna. Amin Allah ömründe. Maşallah oyacı çıkar. Şu yerde kayra kelem degen bir kana oyacıga kana işen alam da mençe. Sebebi o at uyu yerindeydi da. Ken emir. Suyuna kayan bir gel akılayla. Ben tartıp duram. Gel lan. Turbat. Jetele para jetele apres. Tibe. O çay diyor. Akıl kol hap gelene akıl. Kırıktı buzdağı. Bir katka. Salgılar, jalga, şaşpay. Yoksa düş. Düş alper. Gelme hiç kiminle, gelme hiç. Düşün salıp verile jalga. Gelme hiç kiminle ağa, ştrafını o linya bir. 70 tay verip buna. 5 tokulat sayıp, 6 tokulat sayağız egen buna. 76'larda ketti ulak, bir kaçırıp gelsin. TV turgula. Жақсырақ білмейсің, уақытын аз алдырасың да seni. $100 bir tövümüz var hazır sayağız. $100 bir tövü var. Ek sorumuz 6 kişi olur. Sen 6 sayınca Hayvan mı O bayaman gel atat dostlar. Bayaman gel atat bandit menen.
Biz bir yaktan zaryatты almaştırgınca Bayaman gelip kaldı yerden götürüp. Maşallah. Barakeldi, barakeldi. Manake. Gel İlyas gel. Berk, men tartıverem ha. Namazga жақын taşta gele elip. Sen o ulaqты aşırgan taştagan tartarsın. İlyas bol, İlyas. Maksat. İlyas gel. Bana talımdan sal beri açık olacak onları. Kaldır ne kasar durup koydu. İlyas kayaktasın İlyas böyle. Gel İlyas. İlyas. Beri çıkıp al Bayaman. Nereye atıyor kıstayız? Elge жақын taşta beri İlyas. Nereye atıyor kıstayız? Aylandırıp taşta. Aylandır atıyor kıstayız. Ulaqsızlar gelgene gitsaçı. Havan kalıp olmaz. İlyas aylandır atıyor kıstayız. Say al. Balvanları attı belin tartı. Tay sayağız hazır. Barakeldi buna. Özüydün aldına düşteli. Buna kötörülüp geldi. Orsoblastı alay rayanın palvanı. Bayaman palvan. Momentin gelsin. Ömrün gelsin Bayaman. Astıda mingena. Sırgat palvan. Astıda mingena. Orsoblastı Özgen rayonundan. Maylı Sekeriz'in oğlu. Sırrak palvanının adı Karamonço. Karakuş böyle. Karakuş. Karakuş bilen alçıktı Bayaman. Allah ömrün gözünden. Bugün 2-3'üncüsü. İkincisi ha. Allah ömür versin. Daha çok sorunlarda alıp gelip bu kentlerge batanar bilgiler. Allah'a emanet. Düştü mü? Oğlum kettik Bayaman düştü ulaq. Kettik. Ulaq yerge düştü dostlar. Bay. Düştü ulaq yerge. Kuddet yatkıl tuğan. Kuddet yatkıl kıla. Bek balsın hayda. Hayda. Kötörül atat. Bakır Beken bol Bakır. Bakır Beken bol. Bakır Bek. Tay da vatan. Tay da. Aha, Bayaman kazan kaldı. Aydan o da. Yeter, bu güçlerle batakla. Bayaman. Bayaman. Ömrün versin. Buna bizden oğlu Bayaman. Hazır suradı böyle. Bayaman bunun kaçan çizdi. Buyursa buna üçüncüsü. Vatan ağırlı arkadaşlar dostlar. Barakeldi. Suyuna gel. Bir at menen Katar ikinci oldu dostlar. Dostlar başantı bulaqtın kızıgına gelip atat. Bara çoğun sorunlar koyulup. Mınake bu balvandan tatalap julup ketmez eken mi? Barakeldi buna. Tayga sorun çıktı. Barakeldi buna. Orsoblastı. Alay rayonunun balvanı. Bayaşka balvan. Bir kovcak koyaz Bayaman'a buna. Bubul. Koş sorun saldı. Barakeldi. Astıda mingena. Orsoblastı Özgen rayonu. Ataklı palvan. Maylı Sekeriz'in oğlu Sırgak'tan Karakuş degen atı menen buna koş sorun bulup at. Bundan altında Bayaman al çıktı. Hazır bir taygadağı Bayaman palvan al çıktı. Bayaman gel köp. Hazır batamız verdiğin en Nokia'da jakşı batаңды.
Bakın öyle. Koyunuzlar toy olmasın. Cemaatınızlar beni tık olmazlar. Şerde balonlardan bergen patası tüstüyüz. Nomi. Barakelde. Ya dostlar bir intervyu alıp koyacağım. Bayaman haydi bir yaka. Atasına rahmat Bayaman Palvan. Ömrün besmukam. Kazeli de sende beldi. Batadı yansında bulatken de. Bundan murun salып çıkıp Allah Taala beremizde şunta degen de. Bayaman barınça kütüp turganda ele. Bata berdi, süyledi, bari bir to vaqt kulak жерге түшкөндөн кийин Bayaman bardı. 1 minutun içinde kulak kötörüldü. Bayaman selam aleyküm. Aleyküm assalam. Ha maşallah. Bugün kolun açkan eken Allah Taala ha. Karaçı hazır o şu suyun içinde kalıp kettin ha. Kötörüp atkanda. Çıkıp kaldı. Suyun içinde kalıp. Kettik yine öyle var. Ha barakalla. Qanday boldu kötörülüşü? Akırın bastıra ver. Şu kötörülüş serlegem, tegelet serlegem jardam men Dimuka jardam verip aşağı aldım. Tay bizge narsa kılgan eкен aşağı. Ha barakalla. Bayaman qanday mындай ушундай учурлар болгонбу? Мисалы жардам эч ким мындай жардам бере турган киши жок калып мына өзүң салган учурларда болгонбу? Мындай кайнаган келен ичинен? О, баягындай кейирки жерде оң келип калат ошондой жерде салган. Эми көбүнчө эле баягы бирөө таптат, бирөө түртөт дегенде эми көтөрүлүп түзөлгөндө жанындагы адамдар баары жардам бермесен чыгыш кыйын да торпок. Топ тумуп калганда улак эмеге кымчылып калат. 80-70 килограмм болсо эке соор болот да дагы атка кымчылып. Кысып калганда. Баракелде. Жок, кызык болду азыркы өтө, Ооба. Зор болду өзү дагы. Машалла, достор бул баягы Байыш акенин сыргак чабып жүргөн кара куш деген аргымак. Мынакей. Бул таза кыргыз жылкы? Ооба, таза карабай Жаныбар. Быйыл кеч чыкты бул. Былтыр эрте чыккан эле. Былтыр чыккан эмес бул. Чыккан эмеспи? Былтыр чабып аткан кара башка бана. Бул кара суу. Ал башка беле. Мен ошо экен деп атпаймынбы? Жок. Жаныбар. Сыргаган өзүнүкү. Кабагын карап койгон. Машалла, баракелде. Bayaman жоктоду менин мынакей. Bayaman ооматың берсин. Дайыма ушинтип патшалында жеңил бол. Алла Таалам дайыма жолуң жеңил кылсын. Сиздерге чоң рахмат ушунчалык кыргыз элдерин палвандардын дүйнөгө таанытып атасыздар ошо. Чоң рахмат сиздерге дагы. Баракелде. Алла разы болсун. Ийгилик Bayaman анда. Чоң рахмат сиздерге. Уланда анда мынакей. Машалла, улак жерге түшкөн достор. Баракелде, баракелде. Кеттик улакты. Баштайлы. Тартылды го? Баары эле тартылып атат да.
Onlara havas al, $100 aldık burada. Az dediler koşamaydı. 10 bin kanda 10 bin getir. $100 olsa 10 bin. Tamam. Bırak bunu da oynasın. Oraya 10 bin.
Dayalasın balvan Karatay. Tay. Tay gitti tay tay. Tay bu Kerim. Tay gitti dostum bana. Maşallah. Dayalasın balvan hareket kıl. Çocuğum. Zamir sağ ol attı. Selam aleyküm. Qanday yaxshi? Atınızga çıkarsa kança üstü? 3 tay. Tek. Hayda gece. Hayda, hayda. Çıktı var. Çocuğa. Çıktı şöyle dur bak. Oha, Beckenball. Bye bye. Beckenball. Maşallah. Bunaka. Hayda baba, konak balvan ekan. Hayda. Kaç. Kayaka. Geçti balvanda. Balvan Beckenball. Beckenball. Hayda balvan. Hayda. Az kaldın hayda. Maşallah. Oldu. Çıkarım o zaman. Namaz kaçıran. Suyla gelsin. Kim var sıra? Evet dostum ne onu. Boy. Giyim ayrılık götürek. Sen bassam konak balvanlar. Konak oken dostlar. Namazga çıktı mı? Ne? Özü. Maykaza. Spatikaza ayrılınca çabuk dur özüm. Krasavчик. Zamir palvan hayra gelesiz. Bana geldi. Hazır çıkargan palvan gel. Mına bu yakta. Ringde özün kal çıkana. Kalganlar çık chetke çıkıla. Ringde kal. Atın kim kayaklı palvan? Elzat Suzak rayonu. Maşallah. Elzat palvan. Kalmaksın. Bana geldi. Calabat Oblasti Suzak rayonunun palvanı. Elzat palvan. Bir hoca poz. Konak palvanı gel maşallah. Ömrün versin ukam. Bir taydı mına akçası ukam. At kimdiki? Hakim Bey. Asıda Mingela, Calabat Oblasti Suzak rayonu. Hakim Bey keldin. Atım ne? Zalatoy. Çınında Zalatoy eken. Ömrün versin ukam. Öte sonunu al çıktın maşallah. Kana palvan. Hoş gelipsin. Allah bileğine güç kuvvet versin ukam. Taza ulak çağıp kelip buna borborda ulak çağıp жүрgün. Ömrün uzun bolsun. Atыңa rahmat. Amin. Allahu ekber. Nokken rayonuna bir batang ver. Şu akalar yaxshi niyetli ulaq o'tkazasizlar şu. Ne tileseniz tilekleringizga yetingizlar aka. Şu bundan da yaxshi ulaqlar olasizlar aka. Amin. Elzat maşallah ömrün versin ukam. Hazır. Buna bizde konoklar buna çağırdı. Zalatoy degen at bilen Asılbay ekenizin Zalatoy degen atı bilen. Mına dostlar. Mına şu balvanды қазір. Qol berchi. Жигитче, құттықтаймын. Мазамасың. Айдай бер алдырақ. Мынакей şu балбанмен bir жақсылап сөйлешейінші мен. Bu yerде достар, қонақ балбандар келгенде жылдап bu yerден шартына емес эми балбандар менен таанышып, бири-бирине жардам берип, достошуп отуруп, анан аралаш улак чабып кетет да. Мынтип бир келгенде чабып кетиш biraz оорураак чындап эле. Элдар а? Элзат балбан достор. Сузактан Калмакыршындан келген экен. Салымың кут болсун биринчиден. Кандай болуп атат улак жөнүндө? Улaq өтө зор болот aka. Bu yerде постоянно 3-3 жыл келишиз aka. Өтө жакшы болот aka. Таза өтө атат aka улак. Мындан да жакшы улактар боло берсин aka. Şu Нетилесе тилектерин жетсин aka ушу акаларыбыз. Amin. Айтканын кезин. Туруп сага суроо бар дагы. Буйрса бул 3-чү улак бу жерде. Эми бу жерде чабайын деген ниеттер барбы же кандай же кайтасыңбы? Жок, келебиз aka. Постоянно куда. Şu yerге келип, көбүрөөк келип чапкыла. Бу жерде өзүң билесиң, Бишкекте бу жерде баягы тек жийип жерге түшмөй деген андай маселе чочун бу жерде. Эч ким кыялына да келбейт. Ооба aka. Ошентип мына силерге окшогон жаш балбандар келип,
кумардан чыгып чыныгы мындай балбандыгын көрсөтүп чер жазып дегендей, а? Силер деле жерден таза алсаңар тухуңар көтөрүлөт да, туурабы? Ооба, жерден алып чыккан өзү башка жака. Рахаты башка да баары. Башка. Ашырып чапкандыкы башка. Ооба да. Баракелде. Бул Аким экенин Золотой экен, а? Ооба, акамын кайнагасынын аты да. Акимбей экеники. Ооба. Баракелде. Акимбай деген. Акимбай, а? Ооба. Жакшы. Оматың өссүн, куттуктайм дагы бир жолу. Буйрса дагы улак сорундар бар. Аракетиң кыла бер, бабам. Баракелде. Артың эмне болуп жыртылып калды? Ушунча да жыртылабы? Чапчыпайды. Белиңе тийди анан. Белиң жакшы эле акыры? Ооба, жакшы. Болду. Ийгилик. Кеттик достор. Улан таузанда. Ушинтип ушундай жаш балбандарды колдой беребиз. Ушундай канчалык колдогон. Адам жаранына өтөп, көбүрөлөргө батал берейин деп кылып атат ояжы иншалла. Андан кийин дагы мына жарыя кылып атат достор. Кудай буйруза кийин мындан кийин тойлак кийинки келип аткан суббота Кубай ажынын биздин ушул жердеги врач абалыбыздын неберелерине улак берип той берип атат достор. Мынакей. Кудай буйруза андан кийинки дагы жакшы улак бар. Улак таталакан жерге түшкөнбү? Жерге түшүптүр достор. Жок. Көтөрүлгөнбү? Эмне болду буларга? Жок, жерге түшпөгөн экен достор. Жерге түшпөгөн экен улак. Кимде жүрөт? Тимкада экен. Тимада достор. Ketdi. Timka balbanda ekan dostor bular. Bundan keyinki jariyani aytып атат азыр. Мен дагы бир демди жайып. Мына. Экинчи март. Кыргызстан боюнча 76-жылкы балбандар достор улак берет экен. Торпок улактагы, теке улактагы деп атат. Эми ошо буйрса жакында жарыясы чыкса, анан ошондо жарыялайбыз. Сапар эке аты алмаштыбы? Өзүмдө баягы келди атым. Дагы бар. Данчак. Данчак, таза данчак. Машалла. Казакстанда бир тумар болсо, Кыргызстандын бир тумары да бул. Тумар койду спатын. Тумар, Кыргызстан. Данчак тумар экен. Данчак атын тумар. Алабат областы, Сузан районунун палваны, Келдиш палван. Ömrüm gelsin Keldiş pалван. Астыда минген ат. Ош областы Алай районунан Сагын акесинин кайманаты 85. Жаңы ат экен бул Сагындын кайманаты 85 деген аты менен Келдиш палван ийгиликке жетти, ömrүңдү берсин Келдиш палван. Баракелде Келдиш, Allah razı olsun kar gel bula. Bu kelayыңа bir duaң бер. Assalamualaikum. Teman-teman, Allah razı olsun. Şu ulaka sağlık hoşgana kadar. Ulan insanlardan Allah kaldırma olmasın. Bunlar toylarını götürüyoruz da. Allah razı olsun. Toyun kançaman etmesin. Amin. Allahu Ekber. Amin. Barakelde. Barakelde. Gel haydi. Allah razı olsun. Barakelde geldik. Geldik. Bugün kaça? 3 gün 4 mü? 3 oldu. Hazırınca. Maşallah. Rekord geldi işte. Geldi. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Sağlık olsun. Rahmat kısaga. Keldiş qanday болуп кетти? Разо тез чыкты го улак. Хош экен, жардам менен. Чыгып кетти. Жакшы болду. Кайерден кармадың? Ушундай кылып кармап туруп эле сразу эле экинчи айланганда эле урдуң го жалга. Ошо арканкы пай ыңгайлуу болдубу же кандай? Ошол жака оң кетип калдык. Өзү кайсы жерден эңип атканда кайсы жерден кармаган жакшы? Ошо арканкы пай ыңгайлуу да. Өткөндө кайсы бир балбан Чандырдан деди да? Ар кимге ар кандай.
Оңгел эткенде. Эми азыр мисалы пай тешик болсо кээ бир торпоктордун билесиң да жоон болот. Эми ого алакан деле оролбойт го бармак, а? Кайсы жерден болсо деле аракет. Балдар аракет кылышат да şu алып чыкканга. Şu аркан кая. Жанар, бул жаң келген ат экен достор. Сагындын атыбы? Сагын экен, алайдан. Сагын экен. Шолоттан. Aydan beri, Nurbek Hacı aydan beri. Толуктур. Көкүрөгүндө сөз жок. Өзү дагы төрткө сүрөткө түшөм дей турган аттардан экен өзү дагы, а? Келчи. Машалла. Карасаң, чекчейип туруп алган. Баракелде. Келдиш, ийгилик оматың өссүн. Кеттик достор. Келдиш болбон. Maşallah geliş balban ummatın versin. Oo, qalet. Keldiş oyboy. Keldiş. Zor boldu ya keldiş, başkaça oldu. Ayra gelir Savitali hadi, el qarap turadi. Shuncha tez salıp ketding biroq. Молодец. Söz Ayra yok. gelir, tutasın hadi. Suyun aka qanday bo'ladi? Kelebi je tashtaybi? Kelebi. Hangi pointda dayan Bo'ldi, bo'ldi. Esin. Alabat oblastı, Suzan rayonunun palvanı ve Keldiş palvan. Ömrüm gelsin Keldiş palvan. Asıda mingen at. Oş oblastı Alay rayonundan Sağın Akesi'nin kaymanatı 85. Can at eken bu Sağın'ın 85. kaymanatı 85 degen atı menen Keldiş palvan iyilik ediyor ömrümü versin Keldiş palvan. Canlar. Barakelde Keldiş, Allah razı olsun tabi gel buna. Bu kelayonga bir duan ver. Assalamualaikum. Teman tonlar, Allah razı olsun. Şu ulan kasalım hoşçakalın kadar. Ulan insanların Allah kadar kaldığı olmasın. Bunlar köylerdi götürüyoruz da Allah razı olsun. Toyma kınçaman etmesin. Amin. Allahu Ekber. Amin. Barakallah. Barakallah. Keldiş, hayda. Allah razı olsun. Barakelde geldik. Geldik. Bugün kaça? 3 mü 4 mü? 3. 3 boldu. Hazırınca. Maşallah. Rekord Keldiş'te. Keldiş, assalomu alaykum. Aleykümselam. Sağlık bolsun. Rahmat kızlarga. Keldiş qanday bolup ketdi? Razo tez chiqdi qo'lbaq. Ne oldu? Şu qo'chakan jardamini chekib ketdi. Yaxshi bo'ldi. Qayerdan qarmading? Shunday qilib qarmab turib эле сразу эле экинчи айланганда эле урдуң го жалга. Maşallah. Ошо арканкы пай ыңгайлуу болду, же кандай? Ошол жака оңгетип калдык да. Өзү кайсы жерден эңип атканда кайсы жерден кармаган жакшы? Şu arkanqı pay ыңгайлуу да. Өткөндө кайсы бир балбан Чандырдан деди да? Ар кимге ар кандай оңгел эткенде. Эми азыр мисалы пай тешик болсо кээ бир торпоктордун билесиң да жоон болот. Эми ого алакан деле оролбойт го бармак, а? Кайсы жерден болсо деле аракет. Балдар аракет кылышат да şu алып чыкканга. Şu арканкы пай. Жанар, бул жаң келген ат экен достор. Сагындын атыбы? Сагын экен, алайдан. Сагын экен. Шолоттан. Aydan beri, Nurbek Hacı aydan beri. Толуктур. Көкүрөгүндө сөз жок. Өзү дагы төрткө сүрөткө түшөм дей турган аттардан экен өзү дагы, а? Келчи. Машалла. Карасаң, чекчейип туруп алган. Баракелде. Келдиш, ийгилик оматың өссүн. Кеттик достор. Келдиш болбон.
Aman Ömür Bey'e ömrünüzü versin. Malades. Ak dilek aylanayın. Söyle cana $100 verip koyup ya. Az kelçap gelgen. Kana Ömür Akem'den başkanlar çıkla Ömke özümüz kalınca Ömke'nin bir reklam ağlayınca. Ömke palvan turup. Emeğe geldiş. Ömür Bey maşallah. Ömür Bey Karakulcağı. Boşanmazdı Karakulca rayonunun palvanı. Naçası yayılmış Bezmez'in naçalligi. Ömür Bey palvan. Maşallah Ömke. Yaşardınız bir 10 yılga yaşardınız aka. Ömrünüzü versin. Attındık Ömür'ke. Hastıda mingeler. Ömür Akem'nin özünün atı mene mına tatalakaydan jaman çılgı duruyor pay. Nurbek aka ozu açılgan boydan kaldı onu ne olup ketken düşünmey kaldı. Hakan şunu töle cüneyerince ömrünüzü versin Ömür aka. Düzge çıkma bulak çağın aka kartaymanız. At yalında oynap жүрün. Daim uşunday жақсы toylarda жақсы sorunlarda al жүрün. Allahu Ekber. Malades. Amin. Kana belgilem ekmek egem. Salla. Az koya turla mında kılağı. Kana ekoz atcan bırak. Şuntip sıylap koygan жақсы болады достар. Amca. Dostlar. Ömür Bey assalomu alaykum. Aleykümselam. Qandaysiz? Yaxşı Allah'a şükür. Yaxşı. Barakallah. Siz ulaqda özü siz qızıtasiz. Negizichi? Erkekçe çalış kerakda. Talashib, qızıtib. Qanday deysiz? Rahmat. Ha, barakallah. Yaxşı, ulaq yaxşı bo'ladi. Ulaqda uşunday talashib, erkekçe çalış kerakda. TV qalma degan bo'lmaydi. O'shantib uylanadi. Rahmat. Palvan oşonda bilinetden? Palvanın güçleri oşondan bilinет. İlgari palvandan palvan tartib alçada. Hazır palvan qassala qalmaydi. Onday bo'lmaydi da. Rahmat. Allah razı olsun. Barakallah. Hömköden soğukta olun. Rahmat. Az koya turla mında kılağı. Sana ekoz atcan bırak. Sizin karmakla, karmak. Harcayman saldır. Eko öyle bile kaldır. Canım verle. Eko 3 öyle ırıtılacaklar. 1, 2, 3. Kara, diye. Çat. Alırsan mı? Çıkmaya kadar korktun. Ver ana. Ya putaşı. Yok bu kişi cergelet taşla böyle. Putaşı böyle koy. Kaç he? Hazır koyasaya kaç kıla. Torpak cerge pişmeyince ezemez. Kaç. Solcağınızı bozarın. Ne gerek? Solcak bozarı verin. İyiyim çam oldu. Alışka gitti. Odanın solcakta. Düştü. Ulan düştü kara palvanı. Ahire ulan. Tağlasın. Tağlasın gitti kara palvanları git kal. Palvan. Barakallah deş gerek dostlar. Barakallah. Ulaq çıkıp gitti. Ulaq gitti dostlar. Ulaq gitti kimde geldi? Maşallah. Vay kelç. Allah'a Geldi. Şoy bu. Maşallah. Allah umatın versin palvanlar formada. Bugün rekord koyduk o kelç palvan dostlar. Gelgiler yakın gelin palvanlar. Kelç palvan ulaqı taştağım. Kötörgön qant. Başmay kötörüldü buna. Son. Surgoyon. Barakallah. Jerget al, at bingiler, jerget al. Ana, gelmiş özün kal. Barakallah. Calabat oblasti Suzak rayonunun palvanı. Legendarlı palvan. Keldiş palvan. Umatın devesin keldiş. Hazır niyet kıldık ele ukam. Kim soru salsa bugün biz beremiz dep. Umatın dersin ukam.
Dördüncüsü oldu mu? Oldu, usta koysa. Aslıda Mingeler, Calabat Oblastı, Suzan Rayan'dan, Abdümanla Pakeviz'din. Ne? Surlayan degen atımenen bir töğü. Geldiş bayvan bana ilgili gecet doğmatını versin, geldiş. Sana kendinizde cemaat, cerget al atmışsın. Tırpıktaşıp veriyoruz. Sizge aşağı. Kana kendinizde amin. Kana aksakallardan, Saveteli Hacı gel. Buraya gelin, aksakal. Aksakalımızga veriyoruz. Nöker ayı hocam. Hagi. Jakşı batanız veriyoruz. Hagi. Noken rayonunun tımağlığı tatat. Noken rayonunun eline, yurtuna, ıntımak, densoyluk. Allah Teala'm bardık kalagan nerselerin versin. Uğuldan urmak görsün. Uğuldular, kızdan kızmat görsün. Kim bolmasın. Ne tilegen bolsa Allah Teala'm ошол tileklerin versin. Kırgız elinin birimdigi çıngala versin. Uşuntu ıntımak, kulak daima örkünde ösöversin. Attılar, atı joklar atalgıla. Daim uşuntu bizge koşulup, oynop gülüp, göңүлүң orada açıp jüre bergile. Kırgız elimin uşul nerse kut kılsın. Amin. Allahu Ekber. Урматтуу палвандар, анчамча өйдө төмөн болсо, жетишпеген немелер болсо кечирип сурайбыз. Баарыңарга чоң рахмат. Үйүңөргө тинч аман жетип алгыла. Кудай буйрса кийинки улакта жолугушабыз. Sorun vergisler. Tö dostlar. Bari geldi. Kana keldiş balvanga da bir batı ereli. Balvanda kana amin. Becerikkan Allah merimlisin, rahimlisin Allah'ım. Bugün en köp sorun salgan. Bugünkü günde buna Nökeryan'ın mıhtı oyuncusu olgan bizden. Keldiş balvanın ömrünü uzak kılgın ya Allah. Atenesinin ömrünü uzak kılgın ya Allah. Elinde, ciğerinde daim jakşılık toylar olsun. Mingen atı güçlü olup 5 vakit namazını okulan. Bekep, alım, karı ballardı terbiyalagan şunday. Peygamberimizin sünnetini amal kılgan bekep takva übrelerden kılgın Allah'ım. Gelmiş balvan, kem bolma, mingen atın külük bolsun. Daim ardayım el arasında aman bolgun, bar bolgun. Allahu Ekber. Assalamu alaikum rahmatullahi. Cergetel oranı Allah Teala sizlerge razı olsun bolsun. Kийинки убакта tinch aman dostlarım menен, tuğanlar menен ötkөрgөнгө Allah Teala nasip kılgan bolsun. Cemaat tamam bolingizlar amin. Allahu Ekber. Bugün Keliş balvan lütfi grok menen ikan priz. Omatını sal al düşügöp. Uyga şakalata parasın baldarına. Ömrün versin Allahu Ekber. Ay malades. Barakelde palvanlar hoş gelipsizler. Razı olup kettingizler, razı koruga palvanlar. Elinizde, jurtunuzda toy jakşılık bola bersin. Amin Allahu Ekber.